Godina za nama i jela u znaku jubileja. Vreme je da sagledamo 2022. godinu koja je iza nas. Navršilo se punih 30 godina od osnivanja naše kompanije i na to smo izuzetno ponosni. Obeležili smo jedan vredan jubilej, 10 godina od početka proizvodnje industrijskih kuhinja. Decenijsko iskustvo nam je omogućilo da danas proizvodimo savršene kuhinjske kolekcije. Neke od njih su Evergreen, Highline, Tara, Evija. Velika potražnja našeg nameštaja na tržištu, ali i naša želja da pratimo svetske trendove rezultirala je velikim brojem novih kolekcija. Kao izuzetno uspešan spoj dobrog dizajna, savremenih tehnologija proizvodnje i kvalitetnih materijala, u 2022. godini pojavljuju se još jedna kolekcija koju možete opremiti celi dom u istom stilu. Avis, predsoblje, dnevna soba, spavaća soba, dnevna soba iz kolekcije Gala, predsoblje iz kolekcije Piano, kuhinja Infinity, kuhinja Invictus. Jedan od najlepših trenutaka koji je obeležio 2022. godinu je jačanje tima naše kompanije u Dubaju. Preko 30 naših kolega je, pored team buildinga na Pustinskim Dinama, posetilo svetsku izložbu Expo 2020 Dubai Burj Khalifa Kulu, spektakularnu muzičku fontanu na Burj Khalifa jezeru, Burj Al Arab arhitektonsko čudo u obliku jedra broda. Na MOV sajmu u Bad Salzuflenu u Nemačkoj Jela je svojim asortimanom učestvovala rame uz rame sa preko 400 izlagača iz 35 zemalja, uključujući najpoznatije svetske kompanije u proizvodnji nameštaja. U 2022. godini fokus je stavljen na proširenje postojećeg izvoznog tržišta na teritoriji Bugarske, Rumunije, Češke. U novembru smo izlagali nameštaj na našem 9. kućnom sajmu, koji je posetilo preko 600 posetilaca. Na sajmu smo se predstavili u punom sjaju svojim najnovijim kolekcijama i ekskluzivnom ponudom. Svi naši gosti su uživali u gastronomskom druženju za koje je bio zadužen naš poznati gastronom Lepi Brka. Organizovali smo spektakularnu proslavu kojom smo zvanično obeležili jubilej 30 godina poslovanja i ugostili preko 800 zvanica, kolega i prijatelja. Pored jubileja kompanije, proslavili smo jubileje naših kolega, 10 i 20 godina rada. Tom prilikom uručene su im nagrade za rad i trud koji su ulagali svih ovih godina. Nagradili smo naše verne prijatelje, kompanije koji učestvuju u svakom našem poduhvatu. Veliko iznenađenje i čast je bila plaketa za trodecenijsko postojanje i poslovanje koju su nam uručili predstavnici Privredne komore. I za kraj godine, za naše najmlađe, organizovali smo novogodišnje druženje sa najboljim animatorima i podelu poklona sa Deda Mrazom. Zabava je bila fantastična. Prethodnu godinu završili smo uspešno i zahvalni smo joj na svemu što nam je donela. U 2023. godini koja je počela, trudit ćemo se da budemo još bolji u svakom segmentu našeg poslovanja. U 2023. zajedno stvarajmo lepši dom. Zavoli gde živiš, jela.rs